Bono tubete na mbere kwatana na batu kiri mubango yo wakuke yorongo kwirite ukabere tuchokera na ndina nominated MCA kiri mbunge ya county ya Meru na kiama kia UDA Mheshimiwa Sarah Gaki kiri mbunge ya county ya Meru ni kwithirite kwina mwaluku ya maingi muno ethirite akibwithika kumo chinja no kwa chair wa kamiti mwanya majority leader minority deputy majority leader deputy majority whip na kinyo chincho kwa kamiti na ntugweru ari kwene nyeka rokireo kia munini wa governor tugume kithea kithira ikinya lakini mheshimiwa kithe to confirm kithea kithira ikinya mbere ya kamiti ya mbunge dene ya mbunge ya county Meru. But the meantime former majority leader Evans Mawira na ukarikiri kama Kawero FM na kwa demand kathomba aduwa kinya nominated MCs ni Makatel ni baba Udito Stinch utongere wa mbunge ni bontu paragan wede mbunge nera tuna nominated MC ya tuiro buge dei Makatel wa mbunge arena batukulu kra 40188 namba ya SMS to live kri Facebook to live kri YouTube ngeda kidoma ntumiri chia huru Twitter mbere na mbango yo. Karibu sana mheshimiwa. Asante sana Edward na kankeri mutegeri wonde wa TV yetu ya Weru ITV ireto ya Mataro ireto nenkaira nteto chongo ora ibateri na ITV ireto endete muno na ITV yetu ya by the way National TV. Thank you. Kwa unara batutegerete nyaome ndiguru bonde nkubakaribisha baiwe pamoja kenda tubawitania ki mubango juja. Now amba baririe na babu bwe Makatel timyarie kwa nimyarie MC Omitungu Evans Mawira arigwa kithira kuri antubangaratanĩtie mbunge Meru ni babu nominated MCs na rire elected back ya kumenya kauma ibabu bubathangalania it will be too late kabwe Makatel ubo to Makatel number 1 Edward kiuria kiu ndiwe ya kiuria kia yani rwari rura nkuigwa rukari rwari royoro mtu wina stress kana wina depression nonto it is even a shame kwewa gitekia majority leader in history ya Meru ntaigwa majority leader onge wariterwa gatigati gatamu ni Evans Mawira karia na mtu ukethira nari mtu mwega ke ya gwita gitekia wega kinyithia muthia no kurika na second assembly twari na majority leader Karethi tekendi ni antu bonde no te mutongeria wenda wani antu bonde baratongeretie lakini Karethi na arungamire mwanyene na akaria gitikia kia majority leader na akaria thirikari ira akaretie mwanka twakinya mwisho undari opposition twarwa thirikarine ikatwa difata ikatwa royaga physically but itwa difa mono na ideas na toka opinion tukare akwereano but no toetire mwanka na majority leader arikia gitikiawe ojo wetu no tukuona kiaria miario yewe itikarie mutongeria Edward kena stress na Mawira kena depression inkoriara batu nominated members to 23 ne atatumba batu kwa thanto 45 na barabara elected baringeri kura ground no batu teka turingeri kura batu ka to special bunge nera na to elected na vyama bila bya tutumire kenda to ya ku represent party na to represent for example batu to gender top up kwena baraba ngi ba ku represent youth kwena baraba marginalized so batu to ijite ku represent special categories barana bo baina touch na mwananchi okawaida no mutumite ya mbunge ne atia wowa with your six senses as a man as elected leader we ya gukarirwa ni muntu elected no te kuona wengo aiko kuthuka no ntu number 1 muntu ra no kwenda mbecha ground muntu ra no kwenda maendeleo yeta ground endu andi antu baraka boleletie na bona kutengwe na kuteweru kwa ngavana kinya baita kwa ngavana bagakwa bakarandeje bagakwa no ntu kinya Evans uthai kaetia rambo choka na korera the other day no rene nyasande akirira kira mbio kito tuiberu ni no kia obo tucokinya kamiti ni imwe na ta umbo cokia antu incompetence ke kamiti cia mbunge ira ciwita ngugi na bo baonere ka ba represent interest cia ke ukiao number 1 yara ima contract yara yonde ima contractors Evans uo kwaria na company chia wira aitetie na aria atetete kwa ngavana kenda represent mwananchi wa mitungu mono no we ketete guchwa kantu kara ngavana ka munenkera ka biashara aite arakenda company ewe yona ngui baba nabo bona kinyanda ewa biashara ndaita utegentu ndira chokia na ara mbumete so it is good woni nkarea kenda mbumba kwaria sauti ya mwananchi uro ntumire mbunge mbetia barabara ciawe thai twejete na bill ire mwenda ithile equalization bill itwetete kuthithia budget itemized budget kenda tomba wekira nandi mirand
ichoka ki mwananchi ikyo nonto elected leaders bara kabaronga mikindete na Evans Mawira kira kwenda kuthithia in divide and rule tactics na iteto bora ito Mawira etothuganie gintu kingi nonto tiumba baba iba ni antu bara bena akiri changamuki na bakuona kuraja batikuthugania kiu kiao batikuthugania miuko yao batikuthugania ora bagakara bakuthugania mwananchi ora batumire na Mawira nkwe monta July antu baba kethro bakiaragia na mwananchi akabathikira ground nonto mirandi na mwananchi yanko erito yete na public participation kwenda botoire imbibo kwenda be capture ke budget umereni na arabo kaibu ito ejete nibo nenkanire mantu jara yongo bo kwenda barabari bo kwenda ile mwa isibitari nabo kwenda gwakirwa inabo kwenda gwakirwa irasi bya ECD imaendeleo yare kubo kwenda na ground ne batu tukaje kira toya nema na rietwa na wengo we governor na timu yawe executive ikwe ya kuimplement MCA tokaje ka jonde jara bo gatwira ko Evans Mawira batu nominated, we are not cartels. Batu te mo member to onde te hostage ni members bongo bonete bona na kwa ngavana igonka na keu utekio karita after keu kya ku arendo ndimenya kakinda ingesta wake kikaita lakini okay akuita ukagira gintu ugakaman area na bucket ile rugacha inya motori akaroka agakundwa ile ta mwana akanywa agacamukeru akanywa na inya rigeta ndirire kendwa na rikona siringi ile gete kare afie mwana na ekatethi inya motori kwa Evans baturetera stress tiao na baturetera mathina jara bena yo na kato abaritire kamitene no to their not competence. Are you saying Mawira is traitor? Mawira is a big traitor. By the way, kedra kwe mtonge traitor na mtote musimamo no tumba kwirongekana maguru jawe Mawira Evans Karia kinya to the second assembly mwana u atora kario ikigeuge anakanyanga hivi kawe againde kori toka kuinga ingia akawandeu ona ndera kakinyia akaruka ndeu ko Mawira itraitor a serious traitor na ntona traitor ingi yau ndene mero na akathukangiria nominated members rietwa akathukangiria elected members rietwa batwe as 56 members of Meru County Assembly. We are united to kimwe na turiaria na sauti imwe na tukaria na sauti ira mwananchi akwaria tera batu tukwiro iba Evans Mawira aru atri inkuthikirite hore kinle Mawira aru the 56 of you tekapo kwenda kuria muno but when intimidation in between ya weta the other side either ukaruto committee ne either ukengo kiri county assembly non tukinyabo batiwitikiro baria mbere ya bunge bangi itomi hariwe kinyare ngiro committee ne speaker na presenter of an illegality atabati kwengo kiri committee ira ngirwe nonto imuitangaranti nonto no mure majority leader ethira kirito kiri committee. Do you agree na Mawira babu ni intimidation iri chibwe kiteu nonto ro kinyamo shimwa na ito kabere abwera sio mu intimidate atete na araibo nto pa munga committee? I totally disagree. Edward meya mtu akaringwa aketa akitho akigwa roro nageragia okodivizi bangi Mawira kwe committee kwanza inya Mawira no tumire kwe na changes then county assembly ya change committees no nto kwe committee ira mtu ethairwo ari chio no nto bwa kwithirwe majority leader na the moment Edward twambiririe kuitana ndi standing orders kwe na committee ira estate wethirwe majority leader kethirwe committee ne wethirwe majority leader kethirwe committee ne na rira tukaita Evans Mawira ke committee ne ira Edward tutende otiga twanya tura twe vacant kwe na majority leader ngi urora thurwa majority leader ora no keya a replace twanya tura twa majority leader oro gukareo then in majority leader ora no ora majority kwena ara na kwa gukare kinya kututetiga vacant ko no kuona Mawira kukeya na Edward na kurugani yake enda tugito to replace tuite to ikire atuike na ile kwagire na ka changes kidogo teka to a change ya committees ni ka thina kara keje na kareti majority leader o kwaria no nto bwa kwethirwa ni competence ikio no nto twanjire na ndi kuita na kugeria ku feel tungapu tura to kaire kenda to committee choko ura tiare na committee chiendelea ote mtu wari na nia ya kuchange committee no ote mtu wari na nia ya kuita ini bonde committee ne no wewe ngoretere thina ya kwenda kuchange ni committee kenda na ndi tujuria na ara umire no nto na umire ungia kuthurwa ajuke twanya twawe na ara ora gukare menya ore ndi kuka affected no mwanka na ndi tugerie ku feel ngapu iri achitigirwe na ikyo wonere kwagya na changes ndene county assembly Meru na kwagya na tumanto to twingi muno. Yes, so iba kuona kana iba kurira muno no ntu bate committee no ntu aruwe committee ne kwanza mwari ni appointment
ikara anthiri mwaki kiri either ku verify antubara PowerPoint in executive na governor appoint antubangi idombo mwonera kanya. Where these people crying so much ibo etre wonka ibo kuwa bena tenders na arape na company chikuruta ngui, where they crying this lounge endwa nyango agaimbia kuririra athero committee ya appointment au ni akunganira kenda akuruka iria ngavana antu barakareta menya ngavana akareta last time barabari kuba ari ba side yeturi na bauga bakwenga antu ba ngavana ko ukatukweberia risk kenda ngavana bange barakareta events yare au abakarie nonto bange bakeja na changes ntiomba goka any time utumba kumenyora gukara kenda akaria ngavana eke committee ya appointment nonto ira niona ande antu ba ngavana beja ira kukare antu ara ukara na muntu eko ara kunganira na ara wengo akuigwo kuitira ngwe na rango wewe kubwira nteko meimbia kuririra eko au events yare ni otonere auma kutethira kwina thina na au ni akomba na ndi ku exercise ndutewe bwega kutena ine epingamizi kutena ene kikwazo kenda ngavana areta antu batekeje kugwa kairi kaitena mbesa committee gote committee ya assembly nene kiriri engi twithira twina select committees na sectoral committees na ewe imwe ya appointment ni imwe select committee na nya standing order sieto chiwa no mwanka a member ethero eki 1 select committee na 3 sectoral committees ibeye ano kuye bawe atiri bateki committee ura ibangi ndene standing order bakawa baiti bate sectoral committee ithatu bateki 1 select una ndi bamba kuthikirwa na lakini na nden baiki select committee kwanza kwibo inya barekeriyeri batwe ni mwemwe turi na sectoral ithatu ura standing order cietu ikua ko beki select committees beki sectoral committees na committee cia assembly chonde kainganene na citango equally no te committee nene kiringi chonde katwithira tunganiti kukira bakurira ntikumenya endwandi nanga bakatwira imbiongo ewe gutuma barira na batu antu babangiro kuringana na no ura standing order cietu ikuga no te mtoto ainyeria ote mtu inyerikite ntikumya bio bainyeria imbi kana kabena fia kana betete ndera baiye bakanyira nkuru kibethera ote kunyira na inyanda yeje teka ko bibi kunyira bono tibaiye ngocha kamete yeta wita ngogirire ereo ko kamete ekuya thora terona ngwe menyo tita na inyachia tuteka tuitare onde orera kamete ekuye kona ngwe ugeta unafanya monkare abo kona ngwe kare meya butita abwitite out abwithira bwitite kuruta ngwe ya kamete na muke ya report ya kati board in the assembly na can discuss on other members the 13 MCs iba kumblame speaker barua babu 56 kabo ku intimidate speaker kendaro ngama saindi yenu nonto eno bwa poyo mu impeach ya speaker wa mbunge ya Meru ka 56 babu bure MCA bu ku intimidate speaker tekartenguro batere kenda bwendera babu no tengarotero rungi how and speaker wetu imutongeria na speaker imutongeria kwanza oro tongeretie assembly mbere 2013 I am majority leader 2017 to 2022 I am minority leader na thaiji murungu amwendera achoka kaire speaker koguo kiotegera speaker wetu imutongeria nena quality chonde ira ikubwa cia mutongeria endu andi batu kwirwa to ku intimidate speaker bono rongo nonto barabarejire na nurona bakithiurunka mitandaone bakita bakiuga baka impeach speaker wetu ko batu thina yetu ikukaria speaker kana ikwenda turekerie speaker wetu impeach na otekyo speaker ku impeachirwa kwa Riama Edward speaker nangana neti assembly Meru speaker wetu nakaretie members bonde equally speaker wetu nakaretie mbecha ira ciyaga assembly cionarabo members speaker wetu nakaretie interest cia mu member oro muringire kura no rota muringire kura ura we 56 na nya 13 bonde beanda wanu speaker lakini bareta bakiwa bamwenga endu andika nkuria kinya uwe ura uthirete nete speaker bara 56 bakaretie speaker kana ibara 13 bawita bakiwa bakareta motion ya kwimga speaker dene county assembly kuinya mtoro thikirete na kuigoro kuthirete ni speaker no uriku no ntubariwa tukajureta kinya gia tigara kiumia kimwe speaker akana na ntuto abera kinya gia tigara meake ethatu speaker atiuma assembly kakathiria tamu yawe ora bubangi bakathiria tamu na nkwenda kubera ainkwenda kudebo ibarete motion ya impeachment rujo tuone speaker akiana na nyamu Meru one speaker akiana one uge bura benabu nonto speaker ojo kwengwo te kya kwingirwa ogo kero wingirwa katikati kinyawe katamu tenda
niki nontu kwenda kwingo ungi we katikati katamu kinya we atathiria ngugi yawe na makosa otiyo nayo wowe wachitire wamwa na mbunge yetu ira in democracy ikaraku wowe renda wita rutereru utithina ita wowe renda ukara rutereru gutithina ita so speaker no tutetikiria aringwa na speaker we nyate musiasa na ithai tutetikiria aringwa inyirwo katikati na otiro tukaba support kwinga speaker yau ruirogono baina rurwa kama nkura Edward batu tutirungamana bo kwenga speaker no tugote makoja sayetu tuonete na speaker na i speaker perfect na speaker imuntu mume imuntu kumenye mbia kuthithia county assembly so babu moshimo ndona yakabo na double speak tumini uruwa muntu atibati kwengero atete katamu ibu impeach itenga vana twice ibu ngita mawira ya leader of majority then no utiomba kwengwa atete katamu neri muntu nenga wana makosa yarathithitie Edward ya ngavana no kuona nande nyai account ire ikitu acio senate isiare igere inya senate ne approve beyond reasonable doubt misappropriation of public funds na illegal appointments iyu nya bongo ibonere ou ikuthuki lakini kaba musevere tu no ntu imwe kuru bona tu imwe kuru kaba musevga tekeya kwithirwa enambi batekero bakwinga mwe kuru muntu nenga wena makosa na inyama wira tengi keri nande ngugi murigo ju twakwa ikiriyo majority utu uyu mbarete tugaikioro kumba no nto ndu ndio tuba kujukia murigo yo kwa matwa na pick up urikira ntiri itita kegakwa Evans muntu tiomba manto ya mainge na Evans endete to maisha to awo kumama rimwe ya inya ya assembly kinyena motion ya kethira inya mamere achererwa kayo kukurukirwa katukugerio ju ikaikia mbere to kinya onda number 2 number 3 tugaikia tukawa tukuruke au tukariria bandae kendethirwa gukinya mechema niera twanathithie kinye party mawere nya tete nya yo mwana na noena ndi ukariti kiama kira the ruling party nyande ne Kenya no kyo majority party in the assembly monka twateka tu ingwa as party tuona muntu wote no atuikitie ote butagire ya gumama itire impeachment motion rara na karetwe ara katwa karetwe bwaga are thura inyaju meye mama wira ote mwetike na ini ningi ote mwetike nya no nambi are ya kura inyaju ndi na karetwe tugweta na kuru kinyo bau be nabo bamwe nkorigana twena kuru kwiro bauthuranagia nya signature lakini members baua tuteomba kwenga mawira no ntuba mu member omwe no tutarire una runyaro tukuona makosa nya mawira na woni kwanza ndarungama nawe mono nya ikituka Boris nkamuringira thiunga mwana mawira kukario na uthithia una nande mukaretie mono no tuntari ndi kuona makosa yawe igita riu na to mukaria no tutumba kwenga ukira Edward rukiri tumenana na ugwe na ndi tukurukani migambo mbeya mpamberia kuga members bangwatie kwingangania na twarungama na Evans na twa tutenga Evans no ntubwa muntu fulani bakorwa lakini riraka thuki na tuone makosa yewe tukagita atia twamwinga of which na remerwe na tugweta inyambere president na akuru ria twari na akuru state launch leaders bonde bamiru Evans members bonde the 69 members ibaregere Evans au kiraria mbere ya party leader wawe kwa ara kethira goni nde ya Evans o ara kambererie kamwankio karia na 69 members no rabanya babange batari na inyendwa toreya kubanenkera motion kethra ka majority engawa na motion kana na resolution cia the whole house mawire ya kuingwa unanimously but nora yari issue party mawira ka ya gucoka orira arigirirwo kwaria mbere president na kuru akochwa na ruji rwaterere mukaro ageta members yakabera na ara party tie bundekere na tukarania na story re kathira netende kinya ekweya kuingana lakini no ntu nawe bothao angane ate akari aetire na uzembe bwawe monka members tona tukunoga inya kiama kiu tino twitite itukulukirwe na ndi ura wari majority weto i minority kawe mwenda ithili no yukaya no playaga na ndi party ya majority na minority tona murume kuteta bwega ikyo kiatumire tuinga majority otherwise muntu atenga wate na makosa ikyo no tuigita ru twa protectre mawira na twa mukaria na twa tutemwenga no tutema makosa turona the same case na speaker tutiomba kuinga speaker no ntobe na difference mbwana baraba teunganirwa anto 13 be ava influence the whole house tuinga speaker lakini kukaumira makosa una twinde tukateka tukona makosa twaria riu no ntonyoka aria na basis ilinya nto bangi batega ubone kwina makosa ora itare angavana twathithagia no kona nya mwana incho una utegera kona kwina mbi
kwina makosa na inya account ira twikirie seneti one nya seneti kuchunguza na eteka yona kwina makosa kwa wendu andi tebwega kwenga mtu katikati lakini mtu akathithia makosa atekarago au ikyo no tuwona inya mwana nja utembo mbere ndu andi mwana ro sambura mwana kwethero muthuire kwethero mwendete ko murekebisha sometimes kinya motion kureto yo impeachment ya mtu yenye yu angavana twareta ateka twenda muno ana no ira mtu at least it's a wake up call kenda ukira nyawe atega nara ati gwita bwega ambiria kurekebisha no ntungavana ukamurekebisha bwere andu ya thaina ndi team oversight bara basieta oversight ne andu pangavana na timu yawe yonde lakini ankwenda kuira ngavana otere ngoge ya county ya ritwa itina oversight na the all county assembly yethairo ere ko oversight executive bure witangwe eu ne the role ya county assembly no nto ciao ni ithatu aki na no mwanka ba play bwega na ba play urakubateri na ba ikyo nto bonere bate play ro ba tonya murengetine na ngavana na executive kaba ore nande kwagia mpatho na bakora maguitanira ngui na ngavana uga iba kare assembly bathithie sheria ba represent na ba oversight na bo thai be tayari kukara assembly ra ba ritengo ucho ithatu na bakairita bwega no nto bareta bill yanganania member bon the 45 wards yusia nganana kutena thina kairi kinyanka wera umanga banonge ya kutethirwa kwina gituma kiki okuchania rete kiki ikethirwa ire automatic no mwanka wondi ikona mirandi embesa fulani to areta budget itemized au ni ukwenda kuya ete umba ko change ka headwind no ntwira nya gita kwa control of budget no mwanka yethirwa wije tukagura ngirasi ndaja ngirasi kunywa roje na yuma ga mbesa fulani ne kani mwere ngirasi ito kwenda laptop embecha inganona ne imekire ko Samsung ne iPad ne enge tugekira irekari na mbecha chiayo ko it is very hard manto jara yekirwo kimirand itemized yomba guchenjeka na tukario unaku wekire ngoge MCA elected na inyatu tukaba gwatia na ratu itano tuteka tumite mvi tumite wondine itumite ke constituency tukaba watia gwita owe ngoge kukwera no nto public participation yekathithwa igwita na mirandi eu rita inya photocopy wambe na ukanisene kenda bona barabara ene keri kembanje ne wambesa ingana ya thero etere thina ingavana sibitare yeto enara ntunene ne keri ya wambecha iji na ne bati kuthithwa ya thero etere akwa ingavana okaurwa na ba mwana inchi ojo amberia kuandamana agite sibitare the area MCA ne yau barungame betie kuma executive non to delay ekethro erikiri executive. Now let's come to this ibuku with the program based budget ibuku bwithia at least minimum base ibuku allocate around ni 60 million okay akuringe dhabu it's a total of like 2.7 billion per year kiri base weta kiri once mawera areagia kwa base ibuku anda kwa allocate iteo imbete cheruo buku allocate Antwari wa kiri kwitapo shere kuma kiri national government Meru ya mukaira something to do with 9.6 billion na ukiwatala bechuite ko yan nonto which bill ya Meru at 56%. So reagia kwa Meru iteo na 12 billion kuma kiri national executive kana kuma kiri exchequer ukiawekira the grants ile ya 14 but where ukiawekira grants na betchingisi ya own source revenue nambi ile ya 12 because Meru yona 9.6. Is it 9.6 or 12 billion wongela the other grants na own source revenue sekinya 14? Ni mbesa ya Meru yona gachonde siongeri own source na grant sikinya 14. But mwenda batu kinya tukithithia budget tuije kwina mbecha ira kwina recurrent. Na ituije kwina mbesa ira itumairo mantu na jange mwanya mwanyira butumba kwa allocatira. Mbesa ira to kwa allocatira na ira batu tutaririte purely is development tutumba gutach na ituije kwina ceiling utumba obanga o plan wetambi above the ceiling tukabanga within the ceiling and budget yetu ra ithairo ekari no nto thai department ni raro chonde ikireta bira ikwenda ituije on source revenue to collect mbecha ingana ituije grant mbecha ingana ituije mbesa ira nande tunenkairo kuma kwa treasury imbecha iana tutita kubanga tubangira mbesa cia tharakanithi Edward
tukabanga budget within the ceiling na ituiji mbeca yana tubati kubangira na ituiji mbeca yana sibati kwita kiri office of the governor ituiji mbeca yana sibati kwita ki mantu na ya salary na jau jange kwirire kwa tukabangira gintu kira kiri kieto Edward no ntunya tukauga 60 million 2.6 billion kinya kethro 9.6 ewa ako argue nayo Edward tukarita 30% ki 9 yeu nuko na icio tigara mbeca ikungana kubangira 2.6 ye na tukabangira mantu jange na tukatigarira office of the governor mbeca igetara ibateri kira tutikwenda imbeca inyinge ciekiri anto amwe na itena nguge kurita no ntu turabangaira 15 million otega ke 15 million ira baraya wa ne around 175 180 million ya icio turatumaira mbeca ingira atiga igeta na Edward utena wireta ira nyinge irekairwa kiri training civic education angae opena angambi zaimbeche yewi irekairwa mantu ne yo ichito kwenda ura ngunza services kugura intobira kithenjuro na ugerete ara and it is very true ne rari kiri CIDP kenda ADP I mean kenda igura kithenjara ugaira untuba kugweta na Edward mbeca yure tai ekiro mantu ne ya tikubwa oyu cia development icio tukwenda kuringithia batwi turete na anja chionde ciete ki mwana inchi chonde ngavana agaitere ngugi MCA akallocate chonde executive yite ngwekenda nya ya ambise gwita ngugi ne ngavana atiga kwa ambise for nothing wikia ng'ombe ithatu ng'ombe imwe ikombe kichiko wiki ya cheki ngiri kana igaikwa na ngari 17 cia county ariti ngugi bakauma office-ine bonde at least riu bageta baikitie kintu tangible na bageta baikitie kamurandi at least kakuoneka is sustainable ivyo no nto Edward tukwenda kuthithio kwa mawira nareke kuya na theory eti mbeca ire bakuralokitira iteo mbeca ire o mumero na mbeca inyinge mono icio mbeca iuteo na waira gwiteo batu ase MCS bamero ntu tutithithagia budget woni nyande member committee budget itutithithagia budget ituiye allocation yetu ni ituiye collection yetu revenue mbeca ingana ituiye ningana ciuma treasury ituiye county no tonga bungana ibu tonga bu waira gwa boteo tukwenda kuonia burio na bukeya kiuwa kenda uwe na wona maendeleo ya revenue yo tiburore ya now Brenta thoma ntumiria u mushimwa governor na kuoneka na 13 bawe. What if bukuluki budget ye ya program based and then governor stick na 13 MCs bara kutuike no wakaritangu and then wondirenge maybe batiko watana na MCs atirute thiengwe mbesira what happens? Number 1 ndio andikintu kiri budget ine na kia ni mwana rietwa akareo kikia mwananchi nene no kurega wikia nonto mwananchi na ije ndakwira ndu andi budget we thithwa tugaikia mirandi u mashinani utekinya kana kanini katithro kakemenya imbie yete kuthithwa wondine yawe na ngugi u MCS na itete ngugire riewe ngugi kureta na implement yetigere kiri governor kwa wendu andi arega kureta it is upon governor na mwananchi uro mwikite au bakapambanira mbere nonto mwananchi na ije kina kibati kweya na nakuona kia imbecha ya nona na kibati kuthithwa ki aria kuthithwa kiuri gite ya kiri MCA the area MCA kieta straight to the governor katukwenda ngugeje kutheria governor uraugire MCA na kare ara arite nguge oversight na legislation na representation nio tukwenda kenda MCA na ndomba ku oversight boy ara menyeta ndu andi ayata akauria indekirete cibitari ne ta thithwa yuri bieta straight to the governor na aria kuthithia not unless ambire atire ate kwenda wondi eku na ate kwenda nyakura cia antu bau bena wondi ne yu arenda kura cia antu wondi 13 bo bakamuringira kibindi kiu kingi agicoka simple na inya 13 te bamoine nominated kwa kwena baraba tiginda 56 baumete wondi na baumete kwa uno kuona ite ukinyenya 13 ne o mwanja kwa wale awita nguge bakaona ne biuri na mwananchi na bakasema ni ya mwananchi na ungira undine abere gitumimbi na ireo na mbecha ireo na mwananchi na kuona ireo. Yesterday minority leader mwanda ithile na MC wa Kewe Ntobocho ni bararirie bawa it's about time Meru in elected bunene in terms utengwataniro utimaendeleo na Meru niyo yari number 4 kiri kuringira thirikari ya Kenya kwanza kura na maketha yara bakiona kumania na thirikari bati uyona. Do you agree na MCs ba Meru to some extent?
ni ete neglected in terms of maendeleo kuwatanithia atongeria na ikieto mimi b kucheni kana invite kuona kainyingi mno Meru. Number 1 wendu andi Meru inandwa nontu au inyote mtote kuona nyanka wa Meru ete nandwa leaders bongo ba Meru nukuona batikwatanirite nontu number 1 the CEO wa county atena good terms na any leader of Meru, the woman representative, the MPs, the senator, the CS, the PS is beto ba Meru, the ba anybody in Meru utoe the CEO wetu na good terms nawe na nto maendeleo ya uma national government iye yana njira nyingi. MP na kuthaa kareta na MP na kureta yawe yara abateri kureta ki constituency yewe. CS direya na bati nareta kira kuma kinakyo national government nonto the other day nura muona aretete draya cia kumia mpempe nurone jite kurugura thoko mirandira ya tigere ni the former CS wa agriculture no kuona we arejire ndereithia na kurugura na kuendelea gwaka mathoko no kuona na kurugura thenya ithinjiro bya nyama na ara isiolo endu andi ankwire anto bakarwa ne advantage kiri na are eguru nonto ba twana to katurwe turikie kurwa ba watanira tukeya karakate kurwa karumagwe na ara kari kuthinere Meru ingwatanirwe ra yurite ngavana ke okaranthi bakaria na mugambo jomwe batumiro tukomba kuona matunda ya national government, lakini the moment ngavana etire njira yawe na aringa kithaka nonto kinya bangire president arari na chairman Naivasha ngavana bange bondo ibari nao ibonere ngavana Meru endu andire mirandi thirikari kayeye kiora ya Meru imbibo kwenda imbibo i president yorungama atomeri imbi Meru kwenda ke lobbying na serious lobbying ogeta nare bange bari ukaigwa kira Gladys Wanga kuromba nare ukaigwa kira Cecily Berire akuromba ukaigwa kira Waiguru aromba ukaigwa kira nara Susan Kihika bakuromba ukaigwa kira ba Wavinya Deti bakuromba nawo karomba gyaku gikeja endu andi oteomba wetera president rirejete ndene Meru ejete na nini cha uyo kamurombera mirandi iyo forget na Meru forget oteke wona kirale president nyawe nenda kuwairwa ugeta wakarande nwe no ukaria nwe boe garira mucemano ya yura athira no tubwina time na bwina ngundi time na ndesi ku interact nawe na deputy president na bukari no karomba gintu na kwa nkoroki ekiroro mberera lene no nturura irwaria bokaringa ira no mana siasa imanyunyu inapita tu na achoka inya aterika na mbie kurombi no tukawona president ena ndayari na ara michemanio ne siasa ikwaria roro aria ndu andiki pindi lakini na ara bo asemania ya nau Naivasha akethro na ndayari na kiro mwira ageta atia akiandika kwa utu kwaga maendeleo gwetu uratomba ku blame the Meru County CEO nwena a excellence the governor nonto ara aweta na abangi baweta romba ikwari na yari kuyanga climate carbon credit ikorari na nyinge cha kuhanda miti kwari dai nyinge anto thai na ndai nya baraba andite miti ibako that is far last week governors ba Mount Kenya ibaratrimanite bonde kwariria manto ya uchumi na ura county zika watana akiroritingwe governor Meru atakinyire na Anne Waiguru one of the governors who is a lady is missing na yoro indirene still ikurari na kamukunji ya women governors governor Meru atirareo Kamero ba lusire kire ballot Meru kanko erendu andi na katwarie uma but I think mwananchi nako itakiona na tere mukondo na tere njira na thene yonthe ro tutetherie njira imunya lakini na akauga sore na gwire kire Meru na agachoka ku apologize kire Meru nonto munya no tumire Meru batanjira nabo inyabo aringa kure maruru bakinga king'ang'i beja bathungutha bira wa bakinya bira inene kibyo nonto king'ang'i netaga kalobi munya netaga kalobi bokurikana ibare kurinya bare the COG endu andi mtote takire anto bange buru ende inyo kuria wetere Naivasha ni bua kote umba inya kwaraniria abo ni baba inge Mount Kenya nione ate okarire Mount Kenya igeko kikarua na hoke kinge na Kiembu na Kiembere na ikio kikarema endu andi ngavana wetu
ate kumenya na araikitie antu kwaria ma na nte kwerewa ikakuni ne Karimeru to itonyerie but Murungu agati. Are you saying Governor Umeru atemenya kwaria chungu? Ntera uga atemenya kwaria chungu kankuri ndie gutumare ga kwe menya ndu andi ontera ugo na nte umba kuga ate umba kwaria no to ingavana. Yeah. So kankwaria atiri imbie ndekethera menya kwinya muntu mbua witherwa akiga uga ate amba antu banene bare mbua ate umba kwaria muno inde mairandi etoromba wa mbere. Bamba bainge no barunga mera bakamiromba wogo getera president ya umarito amugwata na bukarie na akwa ndwandi kuto kuwa na umereke bange natige okara kesengerione no tebyo mero bukona as long as wena ngava no te kwenda Kavana no mashinani mheshimiwa ndwandi mashinani ogeta mashinani wiketie mbe wowe nyawe we baba onja ukauma we ya TV ne wona ke wiki anja ukarenje wo mami kwitone ana barethera bate kuura mwana ate thoma mwekuru ate karanje gwakana the same case na ngava no mashinani ugakara mashinani ogikia uma era okeyo ntu wejira wikirita tai ukaria ukaringa muromo jwaku kenda wona ke wiki anja kinyanga bana na bati kuoga tai akaheta naranga bana bangi bagwita akagira gintu kenda nande akeyakyo mashinani o nenya to ana tukaiwa ngavana mami wetu akwiya ende mami wetu yana ekombere mami wetu yana kianda buti mami wetu ya kirengeti na ate andetheri yomba kurara murengeti ne karara bwega endu andiete mama kiuke theri keterara na ketekere kobe kitigwo bwega ko mami wetu imbise mashinani but imbise doing nothing no ntendo ndio tekyo ke wiko mashinani no mwankogere wagira narabi kugerwa okay yabyo mashinani ende orega kugira narabi kugerwa tura kweya mashinani otura kweya mashinani re imbio kathithia no endu andi no kuna issue ya Deputy Governor. Deputy Governor on many occasions nethirite akiwata Mike nakameneire thirikari ira ari ndene akawa thirikari ite kurutanira ngui na senator thirikari ite kurutanira ngui na women rep thirikari na andu na waziri thirikari na andu na former governor uti muntu ite kuronwe akauria akwithira unde thirikari ni nkuruwa na uni. What do you expect kuona kithirikari ndio ndi munini wa gavana na kinya obisi yakwete kwa respected. So Deputy Governor now sum up at thirikari Governor Meru Elon Ranger na Elon Ranger Meru is going to lose a big time Kenya kiri national government. Na nyamo Meru na kuona o haika ku lose. Momeru ka ku lose everything. Na inya kenderete bando ku lose. Endu andirira okaigwa Deputy Governor umira na aria menyibo baromba kura na governor na baromba begintu kimwe ndira okay auma rojene mukunga jo umira jungwa jo yajo gwa kingangi ndagitiga kyajitwe woni nde na aga kinte kararo jene na ntumbo karari ora mukunga jo ambira no ntu baba yingire nyomba no igirwe the other day wa mitungu ba karire thi na betikanire twete tugaite ngugi ojo menye imukiri Murungu ndinji mukiri Murungu na imturomba Murungu Reverend yo Methodist ti Reverend Muchetho ndakurukirite stages nyingi agikinya kwa Reverend na nakuona antu akutekubwa na kuona kuringana na anointing maguta yara nde nayo nteomeria ku act kepindire ke mwana Mumeru gutekia kuona na nteronga mathabaone mpaeria Mumeru nke muenda area siringi ngiri egana nkamuya milioni 10 weo na butibwa na ndi no ntuba kuburutana ku mwembi ibe akinyire antu bahatania na kinya bakwatania awangava na bishop netire to an extent ya ku paralyze office ya Deputy Governor yonde amba kufutirwa staff atunywa ngari the other day no rona inyere ngi ikamati a whole bishop yani oka humiliate muntu monka okaga yanto angi ari kuomba mugwata umuthiria nontu kumuthiria kabisa ko Governor wetu rira Deputy Governor akwaria uma edwandi nontu inya itukuona Governor ati na ngwate no kweri na CS kanu Mumeru ri kumba tumira atwire iba watanirite a CS ni yareta mirandi ya national government na no kuma Meru kakweja tu na agachomia na akeja nontu noe aumite Meru na akareta kirakona agikia Kakamega agikia Nakuru agikia Machakos ayeta na ukonge no mwanka akareta ko Meru. Good luck twina CS agriculture na no menya nande agriculture involved unit
kethira menya be na ngundi terms maybe turithira tuki mantu ya kiyaya maingi nontu uyu ngavana kira waziri akareta na mathuganio jawe ngavana no akethirwa ena kingi mathuganio ne jawe ageta akaromba waziri kira waziri akuthuganiritie na kira kiukare ono ntu bwa kwiya Meru ngeta ndi ngavana nkamuromba kingi bikeya bie bingana endwandi bie lakini thaa ire ya effort ya mtu umwe na kira tubatere kuona kou ora ndinja ku blame governor kinya Meru na kuona governor owe atitite bwega nontu kwaga ngwataniro endwandi i completely kwaga maendeleo ya land ni umwe na kirunduo mwathani kinya kirunduo Murungu atekara antu ara gutina ngwataniro akaraga antu ara kwina peace na antu ara ku karibu bwega kinya nje kaga thiri nya kirunduo mwathani keruka ira nje una agachitira kou inya thai national government ke atwa metho Meru tututanie kapetine turwe twanoga na rito ya kucierewa maybe bandaye tomenya na aturi bakachokera batu. So DG nakulukirite mata mangi muno ethirite akiariria na today netikinya mbunge kendo chokia kithira mantura baririe last year kana baririe last year kithia kuyara ingwa in terms of facilitation uchokuro staff bawe so itukumenya atachokerwa na mantura ethirite akiendelea so babure assembly because mathata yaya wibabu akuretera bwateithie munini ongavana ate au endu andiko kuninde a serious consultation umakiri maybe control of budget kuma treasury na mantu jangi nyama ito kunindi ku consult further kenda tumenyora tumbo mutethia batwe as an assembly tuina mandate ya kumutethia lakini tuambite mbere ku consult tumenyora nontu office of the deputy governor na office of the governor ithero iri one office ne te separate kigina kyayo timbecha ite yasi separate ira tuika office of the governor no sibati gutumirwa ni office of the deputy governor na ndike tugwa twa consult kenda kethira kukaumbika tukethithia budget ethero at least ena kagina kawe kando urakomba inya we kuithithiria tumirandi twawe na wita na inya ku move nontu ena staff na soke staff barabawe at least ngugine barabengiro bamwe barungikirwa misara na mantu amaingi na gufuera nyangari chiawe nontu is a state officer na nabati kwithirwa akienjoy full responsibility ira kwewa ni circular na menya into byao bionde byekiri circular muchara jwa ora bati kuriwa kuma SRC staff bangana bati kuona na bati kuenjoy nyomba government residence na bati kwithirwa ena ngari nganona mantu jo jonde ya thithirwe mwenda kinyume ya sheria na atunyo bionde na atu ya sana assembly ikonda kwirwa tumba kutethia twina nie kumutethia yes lakini na serious consultation kenda tutekeya kuita kinyume ya sheria twa consult na tukaewa ura tukathithia kumutethia pati batu ya sana assembly itukwenda kumutethia kinya wethirwe at least ena ka freedom kawe kinyaka kwirungamira ndene nja no ntu utemwandiko thirikari withairwo ena salary musara jura jwethara yeke pay slip yunthe yito kaire yunthe utiga wore kintu tekyo kukira o survive na kyo ito allowances kidogo turokuona na wenu kuona tetwe na tu ko mtura yako tina yaka inyate andiki yaka tingugine na tu ya sana assembly twamukaria na narua yes nejite kenda aranĩria na kamiti implementation acoke biuria na atwira monka thai gukaria ate monka utukinyite na twamuthikira na twi tayari batu kumutethia endwand lakini tuthithitie consultation tumenye tutikeya kuthithia mantu jara yatiki sheria cia gucoka yeta itakuraja kairi ya backfire tukageria ora tukumba na tukamutethia ora tukumba assembly. My last question on tunity assembly mheshimiwa kwina narrative yendetu mno ya mwembe mutiania na movement Meru itakinya level ne ya kundivide in subtribes it seems now kwindo ikuretwa kisiasa au ya kuona undi mwembe undi mutiania undi movement kwina undi bati kurutira ngui kwina ukwe muntu kumera nonto na mwite confront muringira kura narrative ikuretwa kakaiteneka na ginya siasa cia 2027 chikuraya ikaende Meru direction ire because ni kureta some pressure na kinya kurea kuwata ndio kuona mtu na feel rekano wi mwembe rekano wi mutiani rekano wi movement endwa thina yambiririrwe ni governor
o ngavana wetu wa Meru ni egita ria munya manto ya Meru kinya ithera te muntu ithera wari 100%, at least itware at 75 to 80%. Egita ria kira ito the same. Egita ria ngavana bathatu na imwe ekuru ekirite Meru yonthe at risk, ekira kinya utongeria bwa ekuru ba Meru at risk, no ntunte gwitikia endu andi ara mu Meru anoge akinyite thaiji batu ya ekuru tukari yo ciugiria kaire kiri utongeria miaka ingi 30 kwija arume babu ibunogina na rira bonoga abute araya abo kirana bwa tutego una metho ku ngavana aretete kintu kia ku divide Meru na tribes, areta kintu kia kuthiria ekuru utongeriene ni Murungu gatutethia indi woni ndi mutongeria mbuge u endu andi Meru ni imwe ikakwithairwo ake kwina mari ya thatu jara ya watilite Meru. Meru ina yarire mutiania aria mwigembe na aria mwimenti, lakini Meru etawa Meru county iri imwe na ntukwira ngavana arungamirira aria openly kinya president athithiri nyu eti na ngavana akaandika mama zone ancherore ibaba zone ama oware imbrother zone na bwa wena mabwa na balare mutu atiri nio tukamita zone yao uroretete division ndene Meru ingavana na ngavana wetu ari aguchinja akaruthanithia Meru indi ya Meru nabwe ugieni na boge na ume bukaruthanithwa Meru ni imwe muntu uroretete mpatho cia kimiriga cia kindurijo ingavana na moeni metho egita riga kinya nontu ya kinya mu Meru o akamwa batiga kwenda kuarua rendu andi Meru tutempatho tutemenene itugurana mutiania nwene mutiania nagura waimenti na akagurwa egembe mwegembe nagura na atigania na akagura na imenti the same case muimenti neja akagurwa egembe na akagurwa atigania na mabatu Meru ito atonya rendu andi we are like brothers and sisters kinya kwiro twi county imwe tukinyite gita ria twatonya na tutumbanya nti utuma we nkwira kathitherie mutongi untu no ntuimbige rojo no wite othithio ntu mwana oku ete onjere na araimente gwatite kuthithia mantu ya tibu kinya utumi ku batu Meru we are one family, brothers and sisters na tutikuona tukiathukana na inya tukukariya kuringwa kiama kira tutiyire endi no turomba kukagia na county ijire Meru no ntu antu baingia no kukinya gita tukagitanwa tukenyambene na imenti utiro tukethira twina mpatho cia kibiashara utiro tukethira twina mpatho cia kuriyanira utiro tukethira twina mpatho cia gukarania tugakarania ora tutwire tukaranitie turi a brother na sisters ba Meru na turi ana bamwe kuru umwe ndene Meru ko ngavana na areke kwara ya sauti ekua imenti ni antu civilized barabagarete akwiringe tumane antu bakuma na ara maoa bareti ibiki na batu lori batu antu baimenti to sawa antu baimenti tebo baugete ingavana ugire na nyantu begembe itwame te antu baimenti baturumire ne ngavana twetire bia na uwa batu turi bia menya kwira muntu you are uncivilized ikomwira wo riti mono no ti nyaminyo temenyo kuthithio we like kare mawo twita nyamoron ura turiti ko uro turumira ingavana no ro kwathura na Meru ingavana batu a Meru twingo tukarunga makendete kugwatithania Meru na atongeria bange na arabari iba uchumia kuringanira Meru no ntu kuona mugambire ndekiri areto chethethia maua mporo wake yo chethethia na kungi imenti kwa kirima gaikia timu kuna ndi ku kugwatithania Meru no bonia be kintu kimwe na inku chokeria MPs betu nkatho no ntu kwa friendly match ira bakureta kiri antu betu ba Meru ku Meru ya one tute athuke nendu andi na tute kwathukana no tugatura twi gintu kimwe. Wow, parting shot mheshimiwa urenda kwira urotu bonka muntu tuna rukiro rwarite ne TV parting shot yendu andika mbere ya Meru mbere ma ibwega na bage na kumiria na nchoke mbere batu ya budget committee itwijite mashinani na itwijite kuthithia public participation nonto budget ira tukwenda kuthithia nonto thai twikanyene ka budget making process na tukenda muno maoni yenu babu buri Meru no mwanka bumira puita sauti yenu kintu kira gikairwa kiri budget igintu kira mu Meru wengwa ugite kenda na tutuya tukicapture kiri budget tukimenya twina fact ciongwa kuma ground na itu bangite thai mu Meru tuthithia budget ira we wengwa unenkanirite na ara we wengwa wigagwo kwikajira katathithwa kuma devolution ireya kuma ntheguru ira umbwa thai mu Meru ikanya gaku aronthikirite uri andika kabarabara kau ntukwira public participation yekeya na area yenu eja nako uge
area ra wigagwa kutakwa kasibitari kuma buratura butona kasibitari kabo era ekurubenu ngare na bwa ikinya matanete kuraja eja utwire kenda na tukapcha kiri budget na tuwikira ko kagita wanarietwa no nto budget ira tukuthithia i budget ya mwananchi tutekuthithia budget nande ya batu MCS tutekuthithia budget ya thirikari ya Meru County twithithia budget ya mwananchi o county wa Meru urore agoti na kenda ugoti bwawe burakurea au mbanyawe kuona maendeleo mashinani kwa uni ndu andikira nkemba kuga Ameru bachumerie na bachumerie be na kira baretete ki public participation be ya memorandum nyingi mono cia kuga na araba kwenda baitirwo ngugi na tutuka ekira kiri budget. Wow. Thank you Mheshimiwa Sara na tubo kuona kanya kiwe kile Wero TV kini mubango yo kugukea na mutegeri nkuona ibwingi sana kinya mutandaoni baraba kuona mubango yo. Asante sana tubo kutha bwina batwe. It's always a pleasure kuthanira babu kiri mubango yo tukitha ate babu mubango yo tithira yuita nambere tuketha tukumethia mantu mwanya urawita nambere yo ntu assembly munini wa governor kethira ya pia kiri sectoral committee kana ki committee ya implementation right tuketha tukumenyethia mantu urawita nambere kiri mbunge ya county na yara yonde ya karua kiri mitandao yetu na kinya kiri nteto chetu chetha mwanja 7:30 na 9:30 ethera ntukwembea betawa mutembea dwatu.